Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namuntlha hi continue na beef leyi nga kona, of course, between Hlawusikiza and DJ Gift. Yeah, so previous mi nga mi swi vonini Hlawu the Gift, of course, ivi fika komba ti-stats ta ka Spotify. Hey, dikwati ngo DJ Gift. Because after loko a kombise sweswo ka siku namuntlha, of course, ra 2 ta May ni fike ni scroll ka akhawunti ya DJ Gift, ni vi ni kuma ku hi siku na response manjeni endzhaku ka loko ka mhaka liya ya Spotify. So hi fike hi wena fika tsala ku na voice ya mbuti. Ni vela ni ku wow. DJ Gift vula leswi because a ni ma swi twa ku voice ya Hlavu like yi na mamvaramvara. Ho hi kuma risimu ra yena fast. Okay, let's listen. Mi twa voice, ku na voice leya Hlavu yi na mamvaramvara, hi yo voice ya Hlavu leyi twalaka. Okay, a hi n'wi twenini mayitwa mos na mamvaramvara, yo leyi twalaka ngopfu yi tlhavaka leyi nga henhla leyi leyi nga na nyana at the background. So leswi DJ Gift, of course, a bifa ku Hlavu hi swona ku i na voice ya mbuti. Ni vela ni ku wow, hayi a ni vona ku a yi delete in previous post ni vo swin'wana. Xi serious dimena xi delete previous post. Hayi a reds hi leswo.